Good morning mutegeri wa Meru TV ketheka sana nkethi chia rukiri na kuwatoge ni kirendeto chia Meru TV rukiri wambeta muthoni wa kiramana rukiri iro tuku ya Alhamisi tariki 15 chia mweri yo mbere yo mwaka yo 2026 kimitandao ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube tuthiatire ya Meru TV Kenya tukiambiriria kirendeto chirikitio tukinyele methene yetu ya ndeto ya Meru TV rukiri murito mwe ukumenyana ya Scholastica waruo na urani murito wa ngirite na chumirite na witikio na komba kwithira gikinyia cukuru ya Materi Girls atena akinya into bya gutumira bathanduku aina barua aki arainende na gwitewe iwetekio na werigiro aina bwati akomba kwithira akithoma kinya nyuma ya wakwithira akiaranire na metha yetu ya ndeto na kawewe nwethirite ai breadwinner kana muturomba kwithira ke akiona mugati akinekanira mugati jo kuria akirinja yawe aria ina ni disabled na ni single mother aranende gwitewe witikio bwaboro butumite omba kwithira kiumire na gwita cukuru na kwirigira andu endiwe bwega bakaciumire na utira na komba kwithira kinyende kiroto kiawe kia kithomo kenda kinyata na mbere na gutuika weru kwa familia we riboti mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna wari na ritobangirendi yako mbathiete na mbere kwiyunga na senior schools nikenda kuingia iroto biao iroto gia Scholastica waruo na kuma barini wandia jakariga gicigo munge kia Tharaka gia gutwika ndagitari gitigerie mbeca muthuge kura nonto boke na thina ira yandite nkunyu kwao indi aramura kuringa kaguru monka cukuru yari ya Materi atanunka no agento nikasoma nashinda, tukienda nikifukuziwa pesa naenda kwa kibarua, tunatafuta hata nakaa wiki 2 bila kwenda shuleni. Nikafanya mtihani wa grade 9, nikakuwa na points 54. Sasa nikaita Chokochoria Girls, nikaona na sina nini ya kwenda, pesa ya kwenda, nikaona wacha nikuja Materi yenye iko karibu. Na nilikuja nikiwa nimesimama hivyo. Nilikuja nikiwa na paper bag ndogo ya 50 haikuwa na kitu. Nilikuwa na form tu pekee ya KNJSEA na yenye nilikuwa nimefanya nayo interview. Nikapea mwalimu, hakuna ingine ilikuwa ndani. Ni aranyuma ya Scholastica kwanjiria rugendo rwake rwa kithomo bandu ari no gwanya bwakira gikariga mucii kwao nontu no arari muringi mabuti nikenda areta mugate wa ntugo mucii. Sasa kwa familia yangu tuko na mimi na mama na brother yangu. Niliacha nikiwa nimewatafutia ya kukula. Saizi sijui wanaendelea aje. Nikiwa shuleni nilikuwa nikifukuzwa naenda natafuta pesa ili hata nilipie brother yangu, naenda navuna ndengu ama nalima kwa vibarua, nakuja nalipa na nalipia brother yangu, ndio hatuna pesa. Mama akishindwa nafanya mimi mwenyewe. Na kiroto kinene gia Scholastica nataka kusoma nikuwe daktari ili nijisaidie kwa maisha yangu. Irugono ruru rwa kiamba rutumite tukaringa gataru mwiko monka cukuru yari ya Materi ara tukiaranira na mwerekithiri wa cukuru na Bwana Sebastian Mbayarikithite na gwikira bobo kirore. I'm making an urgent appeal for support of a very needy girl from a very humble background whose mother is mentally challenged and a single mother with nothing at home, not even a chicken. This girl had initially been admitted to Chokoria Girls and decided to come to Materi Girls. She came with nothing, no shopping, leave alone school fees. That being the case, we felt compelled to admit her to Materi. Betonene ya mwana yo wamona cukuru ya Materi rere kite komoyo keikira atongoria wamona ntoba gwendi bwega weigwe kerero ke mwana yo kumuteithia nikenda gukinyanire kiroto giake. We are therefore making a very strong and urgent appeal to well wishers, those who are been touched by the plight of that deserving girl, to join us and ensure that she does a high school education at Materi Girls Center. Kindly come on board to ensure that this girl, who looks, physically, handicapped in terms of her body size, but mentally she is very smart. She got 54 points out of 72, and she is destined to become a doctor. Ladies and gentlemen, a plight calls for generous heart, which I hope
you'll be able to afford to help this very needy girl. Sasa na promise nikisoma nimalize, Mungu akinisaidia sitapiga wenye watanisaidia chini, ili nisaidie wanakijiji na wenye wako na shinda kama mimi na wazazi wangu na familia yangu. Nataka mnisaidie ili nijisaidie. Na wamuzi wamona kwithirwa atire na meciria mega gikira iromba gwatariri na cukuru ira skora aretetwo ira mbingi cogoria na manasono na nkona mtu untethia iguru ria kana gaku ndakena muno na nkera Mwathani ibwega kuma barini gwandia Jakariga gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambite ndegera waiguna Acheri bakuma gicigo mbunge kia Tianisti bachumirite na kuona ne baikiri nyabo gwikuthomethia nabo chukurire chiri akue na gicigo mbunge kibakiwa nende akinya kirempumire chirober kwithira chikiumira mwakene yo 2025 chukuri chirethirite chikibwithia boya kinyankoloki ya chukuru irachia kuraya bakiana na metha yetu ya ndeto bagwete bonende bagetana bere na kumba kwithira bakithomethia anabo chukuru ira chiri akue nabo nonto timwanya yo chukuru ira chigicigo mbunge kiao na chukuru chekore nonto kinya achukurire chiri akue nabo ni chigwithite boya nkoloki kinya ya chukuru chia kuraya. Riboti mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturia wathirinja. Rĩrĩa macukuru gĩcigo mbunge kia Tianisti cionekanĩte kumba kwithĩkia ndegithe mpuminja kĩrĩkĩrĩo kĩratangacirwo ntuku inkainthiru acheri borĩcho kumba kwithia baĩtĩrĩ baũkire cukuru cia gũntuku mũno cukuru cia day schools iria ciombĩte kwithĩria ikĩonania kwandĩkithia mpuminja kĩrĩkĩrĩo kĩrĩa kĩatũmĩrirwo ntuku inkainthiru. Ngĩbashauri aciari wenzangu skuru bukamimena ndenda nkumerie mwana wakwa skuru ndera we skuru tiarere ende ndombera unkumia mwana wakwa skuru na naturete na resort njega bukanwa weta gwita kuraya tuna skuru yetu aoi gukulukia bwega kire community nkubera please itokerie shukuru yetu nure bagaikiana kuraya utemana kugira mbi nazi Nairobi kana skuru ire kuraya muno ibarete ana skuru ethure nontu skuru ikuonania skuru yukura bwega na ire organized. Kwa ngerekano akiari mwarimu wa Thorende Secondary School internet central na gwite thukuru mpete kwitha igukira nontu chukuru yetu last year ina mini ya 4.92 na mwaka yo nitumanijite kwithira twi na mino 6.245 na tugaikia ana umwe ana 31 university na tukethera turi na grade ya D minus na E kireana igana rimwe ria bana ana 107 ibara manejira guscore D plus and above kona ni ya guti mwana urathomagira Thuri secondary ukauro theri they are all comfortable with a diploma or a degree course. Mini yetu imeweza kupanda kwa sababu anontoba kuatanira njara twi ya mutu inde aciari bakare ya lunch program yao tusukumwa aribu nao bakanjitolea kabisa turomba inya kuya sometimes inya weekend kutetheria kukumbikana na tobe tuba bangana na kiwango oro tukona na kumpa kuata A B plus tuamweka level fulani so tudili na specific issue ulitoa kuisaidi ena thina kidogo mwarimu amutetheria au Muthia buru mwarimu munene wa cukuru ino mbite kwithira ikwagira rito bonthe baraparerete kero ka mwaka muthiru ote mwana akomba kwithira kioro theri nonto baba inge bo bakomba kwithira kibuthira ko diploma certificate na kinya degree ana ba day school bethera baumite ntureni nende riria ana ba gwata grade ya I in a radius of less than 2 kilometers ikwenda kuonania ni nture yakura nonto ana ba that one beta university ana ba ntora diploma icho ndichi ntora na chukuru ega karauji me miaka 5 nture gukura na tuguchinjia na tubaruka nende nonto bwabuka tugera ngai bwega nenda ile gututharima na gutwekera inya nikenda tumbe gukara bwega. Leo ni siku yetu, acha tushereke. Na naomba pia for the form 4 wenye wako this year pia nao tushirikiane at least tuwe tumeinua kuliko hapo tuliko.
they have made us proud na tunashukuru. Kulingana na walimu, wanatupeleka vizuri, wanatutia bidii, wanatushauri kwa kila wakati, na ndio wametusaidia kufikisha hizo grade, na pia natumaini watazidia. Ripoti ya Meru TV kumatiani Betanta Msimuturia wa Virinja. Kumana nampara ya kiara mwira thirite yonekete nthiguru na yonthe na muno kwithira ikinyilia machukuru nende mubunge wa gicigo mbunge Kigembe Central Julius Ndaitimu na achumirite na kuona kethira gachwira ntaira chukuru ira chiroterero chinyilikite na gutira rito kinya bati kumba kwithira bakiona bya kuria bya kwe wa chukuru nende na achumirite na kumba kwithira agitigira chukuru ni kuona bya kuria bira wita kumba kwithira akibike ke machukuru na muno jara yenterire chumbete kwithira achikinyilika muno ntere cha Rwanda na kinya kiwa akwebinge tereta ne bya kora bireke kinya bikethira bikijano kirantu bara batyo chumba na muno bara banyili impara riboti ya mwandiki wetu Wanthe Tumukiri onkuja na kumania na mpara ya kiaramo ira yombete kwethira ikoyerwa nthigurune na muno ende ntari sembe mabunge wa Gembe North no Julius Ndaitimu no wetari na mubango muno kire skuru ira ciandikana cia kwana na skuru ira cia Rwanda kubabi kuria bira bimusanda na sikomba kwethe ikirwa na wetati monkathai ari na marieto ya skuru cionthe iri kethirike wa bikuria bi kenda na batikombe kwethe bakianga ikwe ni mpara kaitakara pe mathomo neyo na iri njire mwe ya kulikithe kithomo ntereji. Lakini tuwe na mibango ya tuwe mutuati kuna around 560 bags, 260 cia mudhere cha marawe na konia maana zatu cia mpembe inku tuaritia DCCs na ndithwania step ya mbere ikunekana ya machukuru yara ntere ti chukuru chiondika hawa na kinya alare already inenkeri list ya DCC and distribution na indetikaniririe nio na tantu bakanekerwa kubia kora biuka kwenda kwira end teachers na principals bia biyete kenda na batura shukuru na ibia itakwa bikanjire kunenkanwa next week na bia nekanirwa ara ukumbika kithika churu no kanyue la mwanja mwana akona kathere kana something ka ratio Ori no wete kinyari na mubango yonge yokwaya na bikuria bi kiri antu baraba tusiomba bru kaita karaka bia mukira bikomba kwithia bikianwa na mno kiri barabara interest ya Rwanda. Itwaritie na minister wa special programs Mheshimiwa Ruku na namba kikishirite hivi karibuni antumbira bia kuria around trailer kana rorinya cia michere ira ikeya guntuku na itukwirira cia stiro tuka ajira machukuru yau kana baraba omba kwitha bainyeli muno the most vulnerable no ntoba maumbile yo na bia kora bio meshanda tibia kora bio omba kwana muno no nto warumia muntu na arubia omba kwitha bite ya ruju lakini bia thabi chukuru bikatethere kithomo gitu kira tukwenda kuinia muno rutere rurwa Igembe North na bukimya tutare antu aya. Keripotera Meru TV kuma antu amboi wande Igembe North Mbeta Mukiri onkonja. Musiasa wije Kenya ya Edwin Kiongozi na achimirite na kumba kwithira kimeneria bunene gichunge kabebe no nduba miari mithukiro mbere kwithira kiruta yegie mubunge bagicigo mbunge agiatiania East Impro Aburi akiromba kari bagicigo mbunge atiania East beta na mbere na kumba kwithira bakigwata mbaru Impro Aburi no tutongerie boy bwithirete biro tongeria apa kureta maendeleo ndene ya gicigo mbunge kina kinya gutira kaunti yetu ya Meru anigwete na mbere na kumba kwithira ikithara nkuruki no rite mwingine kinya tongeria kumba kwithira bakigwatira nchambere irachumiretie anteretie makutano na kumba kwithira akikumbatilia muti akiuga abekira kwenda ni gutiyira kina kumenyethene mantu jegie murimo wa kansa akiwa kansa nene ndithirite itwikite mpanga muno akaunti-ne ya Meru arite miambo ikaitakarara ribwethetie andiunga yawe akiliongera nchamba interetie makutano mutugi wa Kiambi mwandiki wetu Wanthe na riboti na njira ikinyanirite. Musiasa Edwin Kiongozi na umerete na kumenere ware mubunge gichunge kabeabea iguru ria gweketha mubunge watigania East Impro Aburi na inkwenda kwira we gichunge kabeabea utina kiro utangania kiro cia kwingana na Mheshimiwa Mpuru Mpuru kanya no ntugo no lemerwe ngugi ciaku cia ere cia kumama amba ene na kuringa kibara na kugera nchangi
wangaratania antu batigania East. Antu batigania East ibonere mheshimiwa wetu Ampuru. Ukumbo batetera, ukumbo batethia, ubaretera roji, ubaretera barabara, agechonge kabeabia, Ampuru kanya nontu Mpuru ni mutongeria wa Meru na Kenya na mono tigania East. Athurani ni antu batigania East bamunenkera ki mugongo jwa Kenya, tie tokira neta kwariria mugongo. Ko kabeabia. Uwo mwenye waku na Mpuru yo tuko na muthenya, reka na Mpuru aitire antu batigania East. Naguo antu batigania East bukenda kwendia barabara bunduki bukore kutha. Ithurano nabio bia kiama kia UDA birigiri gwita na mbere nyuma ya kuthithika mature na kiumia kithiru. Muciaca Edwin ni kiongozi na rombete atongere ba Meru baria batari na kura muno mubunge Mugambire Ndikiri na seneta Kathuri Murungi baria bonanitie wiru bwa kurwira giti kia mukarigiti wa kiama kia UDA ja kaunti ya Meru akiboria gutiga gucienda na gucieberia krenkindano eji na kugwata mbaru atongere baria batitari na kura na kugwata mbaru thirikari na kiama giki itebibi kuthurano bia counties bia chairman na chairperson ibitu antu baria baruthi kura no nto mheshimiwa Ndikiri ati bati kurombeti Kathuri Murungi ena tama ati bati kurombeti niki thaira muntu wina interest kire party akethira ari chairman county yonde wa UDA arungamete kiangabana kana senator akaingira bangi kuja kiamene bara bene inya nonto bakamukira pone chairman kana chairperson yo UDA kiama kiu no kie favor muntu urungamirite kiama Kathuri Murungi we naite binge muno abinge ruone na unganirwa Ndikiri withdraw ninyate kira kina ciarinde wa UDA kina cisire mbalire ati bati kwithire na kia bati kwithire muntu independent o support party ati na interest ndene party kenda tua antu bange exposa gutonya kiamene ke UDA na tukimbi undi antu barabari bathuri bari tene ibakari tebiu na bethire be candidate jabange batige kweja kukucheria kumereria mate itebia UDA bila tukuthurana kuma grassroots kuma counties no ntu wa interest kiongozi akiringira ndebe Beatrice Karwithoro tumirite guchwa giti giki aria mugwetete ja mutongere ucitaniritie gukaria thirikari na kiama giki ja kaunti ya Meru. Mheshimiwa Beatrice Karwithoro nonekene mustari jwa mbere muno kuthurania antu kwa tutam kuthurania antu ku support UDA Karwithoro nanenkrwete kia Meru County ya kurungamira UDA nonto ne muntu chitanirite na muntu wijene nanto kiama kia UDA gite kwenda kinengero muntu gwitoka ranja kona mwekuru we ali chairman wa county kirenda muntu ja Karwithoro komba kumara kuthithia networking gutethia kiama gutethia president na deputy na naru andu bamutetere mheshimiwa Karwithoro na nenkerwete Kathuri Murungi na Ndikiri na antu bange ba UDA mona un to support ni Beatrice Karwithoro nonto none nie wendi bu nene muno bokaria thirikari na bokaria kiama na Karwithoro akeja kwithira rungamirite UDA ndene Meru kana ndene Kenya muno Meru kiama giki kia gwata inya na gigeta bwega nonto Karwithoro ati mwana okiuka no mugongo na no monka Meru tumenyo support antu betu tetuona mutongeria na kwaria muno tweto mweketha tukira president na deputy uri antu bau bathuki uri antu bau bari amba batwi ote muntu tukorwa nawe ne Murungu twete favor no ote muntu mujumbe kana MC tu na ngogenwe lakini antu bravo tweketha politically balekane na batu twite ngogetie tu nontu batu twirumia na twachioria nyumene kiongozi nethere akiriongera muthako kumbatite muti makutano kiri kumenyithia mwingi na thirikari iguru ria murimo jwa kansa akiromba atongere kumuthikira kugwata mutema tukwaitha tote muchetho na gintu kiria gitumite agwata muti ikenda mumeru amba kuona akiewe nontu batio tutina cancer center no gatega aja gintu kiria gitureterete thina Meru muno ni cancer batu tukwamba kweberwa thina kansa okurukira mwana batu tukobua kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Tukete na mbere na ndeto cia Meru TV rukiri gikundi kimwe kitikia thirikari kiria kiri kene ya Zoe International Kenya bachina barane ndi bachuma iria akwithira baitethia antu bati chiumba na muno twana turane ntiwana ndi baikinyitie antere chia na thoka mukunji irende na gicigo mbunge kia Igembe North akenda kuona na guchwa ana barane ntiwana muno barabati chiumba bethira bakibaike chukuru na kenda kinyabe igwatira ubundi bona kinyamo na kubatethia na kamuthitho ko tiera bakumba kwithira bakiambiria biashara
na nkuruki bakwithira bakitethia baibongwa ikundi giki tongeretwe ni mtu kumenyekana ya Regan Kimathi na ndira chumirite na kuri kinya tongere bangi ambethire kinya bagichumira na utiiri botwika weru kirana barabo tuchiumba na kinya muno anantiwa riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja mwathani abutharime na ikundi kezoe kira kitongoretwe ni Regan Kabedi ora ni murungamiri we kundi ke na kira kitetha cia 21 na kieteka kithirikari indi ni baliungite Teresa Mukonji Gembe North na arabombete kwithira bakioya ana site ya na ria 20 bara baumite njiti ciumba na bangi bara batini aciaribo kenda bomba kwithira bakibatetheria na muno mantu yakonie kosira bakabwithia ana kinya mbeca cia kubwithia biashara na kuba kinya maurutani mwanya mwanya bakiwende mubango yu ni yuetete na mbere kiri kaunti ya Meru hamwe na Tharaka Nithi ara bakoya na bakenda bomba kwithia ni bakubatetheria ana babaingi batu na bo barabo mite michiere te na muchiari kinyomwe arethe na ina bakwire kuri bangi bareo bara muchiari umwakwite na bangi babumite background ina thina mwanya mwanya na babete kunjoini program wezo ile support ana ile supported ana 63,000 kubete kwitha pale bamba 63 na we are excited today non twantu papo kona ruari bakariyo baketha bena intobio in the next few months to plan it immediately mweri yeri yekinya utio moketha tena course yake tukanjiro bake course mwanya mwanya baba kwenda besha biashara to hapa kenda tuikinya mwaka yona yungi ukithira bethe ni antwene intobio any exercise twanjerie itari ruari tombo kurikurutiana nturene ye yakamukonji tuonana yana rimwe ya about 120 ibo to ruari kuma nturene kamukonji na tukendelea kuba kurikuruti kinya njuma ine tuketha twikuringi kenda baba kethira batito bekira choki kundine tuba kuya kwenu ni tubuzogera nkatha butena mbena kwenu tethu no tubona tethu boya itugona ni bwa tutethetire bangi batethetie itonete bo bendelete na itugona ibatete ngui nyingi muno kaitene kau kiri murungamiri we kundi Kekezo International na witate ngui yo ni utetheria na yaba kenda bomba kwithia ni bocoka maturene no tethia barabangi. We want to say thank you to the community the chief non to the chief na community members bombe tumombelezerana ba te batu antu bazoe tumba kuritana michi ni atongeria barabeto tutumaira muno batu recruitirana ba na rebe yake program ibatu the monitor success chio na ruare we are so excited even to see some of the graduates kurana tware abon turene miaka ethirite na de ruare to iru muno to biashara ira kiyamba kuran ibamba graduate miaka na 5 ethirite lakini bono bangu no bendelete angu hiyo Gerinkadho kamurungu abadharime pendele thi talanta sieto na bandelea u ingwete gi family sieto yokera ingwete ginyeto rarere yeto yokera nontore raba yo gibamwe inya bangi batethukira wo nonto bagodro inya raba ka improve talanta sieto togethro twetetheka mature neto na ginya tutethi community yeto na muthia na atarite kinyantu kimbithi kaitaka muno ngwira cia white collar job kana ira cia maobisi niumbite kwithira ikiniania na ite kuonekana nthiguruni ya Kenya na indi ni boya kinya bakomba kwithira bakiwatila ngui cia njara cio na mtu akethira itethia wa youth bila kwenda opera rua bonda pe to opera rua ri ana mtu na burite kwelewa te last medre na ngui ya ofisi ngui cia ofisi cia thirire ntukui itoetete iraita blue collar jobs ire technical jobs ira mtu akalitira ngwe nturene no ntu kumenya kutena Kenya tena ngwe kwandika na ofisine lakini mwana no andike no achiumie yonto mondo na uri atha yura na buchareke nena nduka ka nena bikibiki kwa mwana unandikite mtu umwe urita buchareke na aitha che bikibiki no ndukeneke kwa wendi ngwe umba kuitethia no atethia bangi bara benturene Kiripotera Meru TV kuma Kamukonji na Thowandi Gembe North Mbita Mukiri Onkonja Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Mkonja no tubo twikira gatanta Ndeto cia Meru TV rukirana nkolokio twikira gatanta kichitukento kia mbere akia mubango yo turinge imeni wambita muthoni wa kiramano kaita kuraya no tunchokerete na mubango yo kumurika mangatheti tugetana mbere na kuthoma na kuruki akumenya kinyara ya thirete ya getana mbere nthiguru ya Kenya na kinyawo meya nthiguru ya Kenya.